Anganain huanain, nakaluto akaw. Anyat linutom lakay. Ay katin na po'y agdepot na pala iti asin tanay. Gawat ita. Nah, naglako tamot iti baboy iti kalman. Ayan tinaglakwan taya. Tay nakigatang iti naimas amasida. Kaya na, di ka man matang balin na barayuboy huanay. Iso nga awan aasinson ti Biag mo ta barayuboy ka. Imbak bakit mo ti kinabarayuboy mo? Ay napableng sa anak abarayuboy. Sika ati kirmot. Imot ka laklakayan. Saan a panagimot tararamidag? No di kat panaginot. Kirmot ka kidi Saan ka matakastay day? Ngam idilim makaikan. Isumutan ti panagbalin mo kirmot. Kahit kasano nga raw may saganaan ta ti panagbakad kan panaglakay ta no di ta aginot. Mayat no ada kwartata no nakapsutan. Tapno manangdang tanto daangan iti mga sikaso ka data. Narigat ti mang namnama kadag iti anak ta. Kababa Nasingpet dagiti anak ta, lakay. Patsa ka di na tabaybayan. Ay, basta agurnong ta. Malah mangan takit din. Agsidata iti target. Naimbag to na no, makaurnong ta ni Tiano a kwarta. Tauray agbiag tantaw nakasla doon kan dunya. Ayan tay natangad day tilamisaan aya, tay isun tilutwag. Awana, inla ko kaon, tay supay ti mapaglakwaan. Anya? Nagnginat ni nating ita. Iso di ka basta mangalay ti mulat ta anatag. Imbes asidaan ta, ilako takid day, tay supay may nayon iti urnong ta. Ay nalabos ka mat, pableng. Pati mula taan natang yemot mo pa yan. Sana panagimaot, panaginot, ter aramidag, sana panagimaot. Datanto matla adu at mairanod, bakay. Nay, nagkapwang pableng. Hindi palingkay. Ay, nakitsinda ka. Ay, nasalamat. Anyat pinalingkim ngay. Ibalis mo, ito'y ginatangkaw, tayo nakagpulisag. Dagaangin na, ito'y badok. Anya nga ito'y ginatang mo. Na, asin mat! Ay na, nagadong asin dito yan. Anya kamatan pableng. Puro asin ang tilinaon ti kusina ta. Unay kamatan. Kunaklan o gimatang kay tinaima sa masida. Ngam asin mo ito'y pinalingkim. Mala, mangan kayo laang nanang Ado tinaluto ngayon na po ikan masida. Ay, awan man tane. Masuro na kijay balay. Nakaimimot jamayaw. Awan serbina ang agbambanog kami ng agtrab-trabaho. Ilumang naman ti pagbambanugan may akwarta. Da kayo nga minti mangigam, nanang. Ay na, di na may talag ti kwarta kanya, kanak ko. Iso, ti mangigigam ti kwarta may. Apa, nakano, pilitak nga laan. Anya? Simmabaling arog ti ugali jamayo. Saan matakas jay iday? Ngam nagbaliw mutun, nakaimimutan. Amok ti kasta nga ugali ni tatang. Sigud imped. Ngam ti kunayo apati sidaan kat yemot na ay madimot din na ti kasta nanang. Kasano pumigsa kayo no asin laang ti sidsidaan nyo? Ay, kasta nga ron ti ugali na. Iso abagbagaan niyo mamadya mayo anak ko. Wala. Pasit nga tan ti panagkabaw na dayjay nanang. Saan? Ubing pa'y mutap nagkabaw kuman. Pati sabon kas kada shampoo di pa'y gumatang. Iso nasugsug pati bukon. Tadi mangamin masabsabunanan. Jayla paglaba sabon ti gagatangan na nukwa. Ay, ala-ala, bayan nyo nanang. Taikan kayo iti sabon, kan shampoo yo. Ay, amang ano pati toothpaste kat awan. Ay talagang awan na. Asin ti pagtututpaste may. Nauma ako ni ti pasig nga asin. Asin lang arod ti masidsidan. Asin pailat pagtutpaste mi may. Ay, nauman to yung iwat ko iti puro na apgad araman. Nay, ananwam day tan nagdakkalakawayan, pablain. Napunaw tayo sigud nga alkansya. Iso mga ramidak manag iti sa balay.
Manuturnong mon aya. Ay, jakamaw. Basta adumutin Ang kurang pa dayay. Agur nung tapay iti adaw. Di ka pa'y lang arod ibang ko. Yagmaw ta siyak ti mapan mang ibang ko iti kwartata. Ay saan? May mayat no alkansya. Ta mabantayak anaimbag. Delikadaw iti bangkaw. Delikado nga. Kano mas safety ijay tabang ko nga road. Saan? May mayat iti balay pangidulinan ta iti kwartata. Ta mabantayan ta anaimbag. Tatang, naibagan ni nanang tiyar aramidin niyo. Tudno aya nagtip-tipid kayo. Imutan niyo matkaroon ti bagiyaw. Saan lang may na makaawat di inayaw. Agin inutaklaan. Barayo boy nga minjay inayaw. Ti kayat na kat gatangan na amin na kayat na. Ngawray saan mo't akasapulan. Una, ngam agsida kayo mo't itinasustansya Uwantaw. Inton makaurnong kami iti inayaw. Narigat nga min ti awan urnong na. Nang runa no kaste mapanan ti edad. Awanin ti rumbang ayurnungan niyo tabakit kan lakay kayon. Di da kayo mo't baybayan no bilang. Lalaka ti agsaw. Ngam narigat nga ramidain aldaw. Kasta ti kunayo ita. Ngaminto na datayon iti sitwasyon. Awan lat ang mukaon. Iso narigat ni Mang Namnama. Agyaman naklangan iti daytaan ay bagam anak kaw. Ngam tay nakunakaw. Awan kastay agsiguradaw. Iso masapaw nga agurnong kami iti inayaw. Papanam ket pananganay. Nakadasara kaon. Mangan kan ta dabiit papanak. Mangan kapay sa karumwar. Ay, nabsugak pay. Mangan kan ta nagdardarasak. Ay, sige, mapanak kaon. Madlaw ang nabisinan kayo Ay, wana tanay. Kagap-gap po mi ijay gardeng. Nga mawampay na ima sa masidamot. Asin manan jay imparada ti amayo ijay lamisaan na pangidip-dipulan may itin na poy. Anya? Uray kumano palubusan na ngagluto iti sidak nga uray puro anatenglaan. Ang kailalaan na mutala ka nateng. Isupay ka no ti mapaglakwan. Anya? Ay, nalabos mo't ni tatang no kasta. Ay talaga, iso pasensya ka na kanayo na kunti may makipangan dito'y balayo anak ko. Dito'y balayo mga hindi kasit gan dita balay. Dagiti babalay ti kakabsat mo ka medyo adayo basit dito'y. Ala, sana problema day tananang. Ayaban yung kit di ba ni tatang tamangan mo dito'y. Di na kaya ti makipangpanganday jay. Nangato ti pride na. Amoy yung mutunto ugali dya amayaw. Na pride. Yawidan nyo iti sidaan na nanang. Ay, saan tagungat. Kan, di na kaya ta makipanganak iti sabali. Ungtanak. Nalabos mo't ni tatang. Imutan na mo't ti bagbagina. Ay, sana na nasayati kas diyang aramidon na nanang. Ay, mauma ka mang bagbaga. Saan matadumngag kanyak? Kan mamin abagaan yaw nga mawam madengdenggan na. Natangken lata ti ulo na. Wanay, saan ta amangan itang agsapa? Nay, apay ngay. Isupay ti kanantangan na paoy. Kanantan tao no pangaldawain. Kaya saan tan tumanan na mangrabi ay. Agdayit ta. Anya! Ay, unay mata pa ng parparigat mo kada taon, pablaing. Maulsar ti tao, iti kastang aramid mo. Saan mataasi ka ti agdayit? Nuata. Ay, ala, tarumwarak nga rudbiit. Papanamanay. Basta simpo ti panangan, rumwar ka. Papanamaya. Awan, inaklag pa angin di tarwar. Sige, mabitak lang. Dahil pati masidananan. Mangan kaya na imbag, di kaya bisbisin. Ay talaga mga anak-anak ko, tadyak kaya tagsakit. Maulsar ti tao itararamidan dya mayaw. Mabagbag tit sa ngaminang.
Talagang agsakit kayo, ano di kay mangan. Ibagayo ka ni tatang, tao may matmangan diti balayag. Ay na, di na kaya, Aldo. Mangyawid kayo tungarod iti masida, tapno adda sidaan niyo. Kan mangala kayo iti bagas. Adaya, ay alamang nga rodan ako. Katagyaman ako na Nay, ayan tay masida ngayon sangpot ko ngay. Tay intad ni Aldo nga naktalakay. Dahil labo ka labangaws kan karnay. Wen, adapay laok na abagas dayjay. Ay na, inla ko kon. Aniya? Apay ngay ka intad dyan naktaday jasidaan ta. Unay kamot ta nalaklakayan. Isupay ti kwarta mapaglakwan baka may ngamin ni kumparik itay nakita na. Idi imbagak alakaw ay ginatang na matadagaos. Sa nabalay, ta inayon ko iti urnong taday jay bakay. Oy, Pableng! Pableng, agring ka man! Riniing nakaday, wanay. Wanata, mabangbangungot kan sa amay. Naiturog mo dito'y papag. Ay na, agyamanak bakay. Agyamanak ta riniing nak. Apayaya, anyat na itagtagainap mo. Dandani, mabangungot aksan. Gistay ipankon bakay. Apayaya. Nailungunak ka naon. Kito may tayabak kanon iti tangatang. Dandani ak sumangpet iti langit ay ni diriniing nak. Ay na, naimbagta riniing nak bakit? Anya? Hindi nga minrabi ay. Natagtagainip ka ang makabulan la kanon ti panagbiag ko dito'y lubaw. Ay jack-in kan kanon na niya tagtagainip ka. Hindi kwan, kasjay mo tanti na tagtagainip ko itay. Anya? Ay kat, agkararag ka ngamin, sakbay maturog ka. Tapno saan nakasta ti may tagtagainap mo. Agpaison samod na di bakit? Umadanin sabot nga agpaison ti apit kaw. Tila ibagbagam mo. Nanta mapanak man igisilid ta. Adaramid ag. Wanay, di ka pa'y maturaw sa tulungan nak ngagbilang. Ne, anyat bilangan ta. Tay urnong ko akwarta Mabit lang, ta irwar ko tay karton anangit kakiti kwarta. Nay, apay binatak mo na ayatay alkansyam. Wine, inkabil ko nito karton ti kwarta ta. Ay, kita man ay, nagadaw. Na, ado mga agpayson. Ay na, adasag sa sangagasawt. 5 gasot kan sagsasanga 1,000 pesos. Wala. Nalaeng ang gurnong to'y asawang bakay. Iso aswerte takas kanyak kinagbalin nga asawam. Intang arod ibang kudaytan Delikado no dito'y latan balay ti pangidulduli nam iti dayta. Ay isaanan, usarin ta dayta oy. Igatang tayo ti kasapulan ta. Ay na, nagsaya atin ngay. Kasta kumapay la eday di nagganas kuma. Way, manula atawa na inti pa nagbiag ta dito'y lubaw. Iso nga enjoyin tan ti agbiag. Gusto pa na tatrabaho. Aginanatakit na inta nakapsot tan. Wen nga rod mabambanog ako ngagtrab-trabaho iti daga. Inal daw mabanog ta. Ngam asin mo ti masidsida. Awang ganas na. Iduldulin mo mga minti pagbambanugan ta. Saan itan, tan nakaurnong tan. Padasin ta magtagbiag akas ladon kendon ya Mapantay ti lugar kayat ta apapanan. Ta damot kwartata nga aramatin ta. Kanan ta may na kayat ta kanan. Gumatang ta tinapintas akagawaan ta kenda dumapay. Nalangarod lakay. Ay na, maragsakan akman iti dayta nga imbagam. Kastaban ti kayat ko kan ka pableng. Ne, alda umat gaya man. Happy anniversary, Juaning bakit?
I love you. Mwah. Ne. Itaman pa'y malagip mo ti anibersarita. Ay, maliplipatak pa'y kay dinday tatanabayagan adita sinilibraran. Silibraran ta itan, tadan kwartata bakit. Agpasken ta diti balay. Gumatang ta iti lechon, dakkel akek, ken agluto ta iti daduma paya sagana. Ay na, sayang samot ti kwarta, lakay. Inta lamangan ijay plasan, isupay ti matipid ta. Ay na, may amon na ita tipid-tipid. Tadangarudan kwarta ta. Anya? Ngala, ingagdiramusan ta mamigatan. Nagluto ak iti karnay. Karnay ti pamigatan ta. Takalpasan na. Inta gumatang ang iti mailunto asagana baka eh. Ay na, nagdakkel mo't alitsyon day tan tatang. Wine, agpapas tayo amangan iti kasta ita. Kakaesuna nga na maigatang. Kanuray ti kek. Nagdakkel ti ginatang siyo tatang. Artap no makawaras. Oh, noon ay dasar amin ang makaanay. Mangan tayawn, tanay mabisin tayawn. Aldawain. Pableng, husto daytan. Nagadulang arod tikinan mo itayan alitson kan cake. Sa ita mangmangan ka manan. Ay, ipapas ko ti mangan. Sa itakla makaraman-manan iti kastoy. Na, di mo biglaan Intun bigat manan Amangan numaikawat at tiyan mo. Tapuro asin saan ti kargana. Di mo man sang kaulit na ita. Napalabas na itan. Sa bali itan, bakay. Waring, agring kaman. Apay ay alakay. Nasakit unay ti tiyan ko. Maululawak. Nasakit ti tel-tel ko. Uray ti ulog. Apayan ngay. Ay, makagas. Kaputi. Lakaros sakit ti tiyan ko. Anya. Kasalaw. Kabaalam ka di pa. Iwan mo saanan. Ano saan itaray da ka ni Diyo ospital? Di ako nagkabaalan. Awagam na iti anak na. Itaray na ako na Diyo ospital. Tatang, nanggagyo mo ti imbaga ti doktor. No anya, dagiti sakit yo. Juan Brenda, nangagaw. Apay ngay akas tiyay. Nagadumot gaya man ti sakit mo lakay. Adda sakit mo iti dalam. Diabetic ka. Adu kanupay ti bato iti kidney. Kan adda pay gallstone mo. Ayawanan. Naurnungan ti bataw di tatyam mo. Tatang, gapuday ta iti naapgad nga impapaunag yu idi. Kan high blood ka pay gayam. Adun ti maiparit nga ipaunag yu ita, tatang. Iso apilyin yo, dagiti ipapaunag yo. Tapno saan ako maro ti sakit yo. Mangan kan lakay. Adto ti kanam. Liamat dahi tayo itid makanak ngay. Nagbasit mait. Kan anya ta sidak. Puraw anatag. Ayan ti karingay. Naganumat ti karne, Jeref. Bawal ti karni kan. Kan saan nga amin a fish kat mabalin kan ka. Dama la bawal a fish kan ka. Anya. Pati asukar madikan kan. Amin anasam 8 bawal. Masapul a puro natural ang makanti pa unagmaw. Unay matan ti kastawi. Nakaano ang makagatang tan iti kayat takanan. Ano mo't gaya man ti may parit. Kasano ma-enjoy ko ti kwartata ngayon no kastawi. Pagagas mo malaang ati urnong mga kwarta. Bambanog. Nagtangkan to mga minti ulom ide. Anya ngay, gapoy tinalabos na pa nagtip-tipid mo, nagdaan ka ni ti sakit. Dapay gayam ulcer mo.
Agasam nga day tang agasam. Nagado ti magatang nga agas mo. Pasensyakan bakit? Naimbaglaki din na tanapa na nakipangpangan ide babalay dagiti anak ta. Iso ka day atong galpandangan iday kat rumrumwar ka bakit? Wan, tajak maanusan tar aramidam. Iso nga imbirok ko tibuksit ko. Ay, sorry bakit? Manyangay di si kamo lataglak ami ti kasta nga aramid mo. Gunggunam kunak kumangam saan man laangan. Takaasi kamo talaklakayan. Papanam, Juaneng. Di taman balay ti karo balakay. Agdibo kano ti balasang nganak da. Nagpartida kano iti baka kan baboy. Adan sapay kano kalding. Anya, nagimasay. Ay, talaga na imas. Ngambawal kan kalakay. So di ka umayan. Tamang ano masulisog ka mangan iti may parita kanam. Ibalkutan nakto nga ron Ay saanan. Inton kumaro ti sakit mo ospital manan. May bus ti kwarta iti ka o ospital mo. Nagadulang nga rudan ti aga sa magatgatang. Aywan adalinutok anatag. Iso ti sidaan. Kan basit lang ay naputi ka nama. Kagudwat ta sa laang. Unay, mati pa ng parparigat mo kanya kung bakit? Tanyat kayat mo, may daras ti ipapatay mo. Wano, agbiag ka pa itinapaaw. Agpili ka. Siyempre, agbiag pa itinapaot No kasta nga raw, di kag sukir-sukir. Di mo ka na, dagiti bawal kan ka. Sige, mapanakaw. Inanusak tinagdayet tapno saan ako marot ti sakit ko. Manwa bulan, akasta tinaramid ko. Aging nga ngayon inot ang nagsubli ti pigsa. Katita, mabalin kon timangan kadagiti maiparit, ngam sa gabas sitlangan. Sana nakasiti sigod nga awan limitasyon na. Kat timat urnong kwa kwarta, naibusan ta isuting gatgatang mi iti agas ko. Kataging gay tagag agas aklata. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Ngam kitdi sana kamapukawan ni tinamnama, tamok nga gimbagak tumetlaeng, babaan ti tulong ti Diyos kanyak. Alakastan, tuy kapsat manugayim mo, pabling. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritan ti may sakap sa manugayam, dito'y drama tayo. Manang Bianang! In your nose, para iti script, kan para iti drama, ti gayam yo, JENA ALMOITE. Agyaman kami manan, Diyos tagngina, kada tayo amin. Mga nainhuanain, nakaluto ako. Anyat linutom lakay. Ay, katin na po'y agdepot na pala iti asin tanay. Gawat ita. Nah, naglako tamot iti baboy iti kalman. Ayan tinaglakwan taya. Tay nakigatang iti naimas amasida. Ay na, di ka man matagbalin na barayuboy, huwanay. Iso nga awan aasin son ti Biag mo ta barayuboy ka. Imbak bakit mo ti kinabarayuboy mao? Ay napableng sa anak abarayuboy. Sika ati kirmot. Imot ka laklakayan. Saan apan lagi maot ti araramidag? No di kat panaginot. Kirmot ka kidi Saan ka matakastay day? Ngam idilim makaikan. Isumutan ti panagbalin mo kirmot. Kahit kasano nga raw may saganaan ta ti panagbakad ken panaglakay ta no di ta aginaut. Mayat no ada kwartata no nakapsutan. Tapno manangdangtan to daangan iti mga sikaso kadata. Narigat ti mangnamnama kadagiti anak ta. Kababa Nasingpet dagiti anak ta, lakay. Patya ka di na tabaybayan. Ay, basta agurnong ta. Malah mangantakid din. Agsidata iti target. Naimbag to na no, makaurnong ta ni ti ano akwarta.
Oray agbyag tantaw nakasla doon kan dunya. Ayan tay natangad day tilamisaan aya, tay isuntilutwak. Awanan, inla ko kaon tay supay ti mapaglakwaan. Anya, Nagnginat ni nating ita. So di ka basta mga ti mula ta anatag. Imbes asidaan ta, ilako ta kiday, tay supay may nayo ni ti urnong ta. ay na nalabos ka mat pableng. Pati mula taan natang yemot mo pa yan. Sana panagimaot. Panaginot ter aramidag, sana panagimaot. Datanto madla adu ti mairanod bakay. Nay, nagkapwang pableng. Hindi palingkay. Ay, nakitsinda ka. Ay, nasalamat. Anyat pinalingkim ngay. Ibalis mo ito'y ginatangkaw tayo nakagpulisag. Dagaangin na ito'y badok. Anya nga ito'y ginatang mo. Na, asin mait. Ay na, nagadong asin dito yan. Anya kamatan pableng. Puro asin ang tilinaon ti kusina ta. Unay kamatan. Kunaklan o gimatang kay tinaima sa masida. Ngam asin mo ito'y pinalingkim. Mala, mangan kayo lang nanang Ado tinaluto ngayon na po ikan masida. Ay, wan man tane. Masuro na kijay balay. Nakaimimot jamayaw. Awan serbina ang agbambanog kami ng agtrab-trabaho. Ilumang namot ipagbambanugan may akwarta. Da kayo nga minti mangigam, nanang. Ay na, di na may talag ti kwarta kanya, kanak ko. Iso, ti mangigigam iti kwarta may. Apa, nakano, pilitak nga laan. Anya? Simmabaling arot ti ugali jamayo. Saan madakas jay iday? Ngam nagbaliw matan, nakaimimutan. Amok ti kasta nga ugali ni tatang. Sigud naimped. Ngam ti kunayo apati sidaan kat yemot na ay madimot to na ti kasta nanang. Kasano apumigsa kayo no asin laeng ti sidsidaan nyo? Ay, kasta nga ron ti ugali na. Iso abagbagaan nyo mamadya mayo anak ko. Wino? Paset nga tan ti panagkabaw na dayjay nanang? Saan? Ubing pa'y mutab nagkabaw kuman. Pati sabon kas kada shampoo di pa'y gumatang. Iso nasugsug pati bukon. Tadi mangamin masabsabunanan. Jayla paglaba sabon ti gagatangan na nukwa. Ay, ala-ala, bayan nyo nanang. Taikan kayo iti sabon, kan shampoo yo. Ay, amangan do pati toothpaste kat awan. Ay talagang awan na. Asin ti pagtututpaste may. Nauma ako ni ti pasig nga asin. Asin lang arod ti masidsidan. Asin pailat pagtutpaste mi may. Ay, nauman to ngiwat ko iti puro na apgad araman. Nay, ananwam day ta nagdakkalakawayan, pablain. Napunaw tayo sigud nga alkansya. Iso mga ramidak manag iti sa balay. Manuturnong mo na ya. Ay, jakabaw. Basta adumutin Ang kurang pa dayay. Agur nung tapay iti adaw. Di ka pa'y lang arod ibang ko. Yagmaw ta, siyak ti mapan mang ibang ko iti kwartata. Ay saan? May mayat no alkansya. Ta mabantayak anaimbag. Delikadaw iti bangkaw. Delikado nga. Kano mas safety ijay, tabang ko ka nga road. Saan may mayat iti balay a pangidulinan ta iti kwartata. Ta mabantayan ta anaimbag. Tatang, naibagan ni nanang tiar aramidin niyo. Pudno aya, nagtip-tipid kayo. Imutan niyo matkaroon ti bagyaw. Saan lang may na makaawat di inayaw. Agin inutaklaan. Barayo boy nga min jay inayaw. Di kayat na gatangan na amin na kayat na. Ngawray saan mo't akasapulan. Una, ngam agsida kayo mo't iti nasustansya Uwantaw. Inton makaurnong kami iti inayaw. Narigat nga min ti awan urnong na. Nang runan no kaste mapanan ti edad. Awanin ti rumbang ayurnungan niyo tabakit kan lakay kayon. Di da kayo mo't baybayan no bilang. Lalaka tiyag sao. Ngam narigat nga ramidain aldaw. Ha?
Kasta ti kunayo ita. Ngaminto na datayon iti sitwasyon, awan lang ang mukha. Iso narigat ni Mang Namnama. Agyaman naklangan, iti daytaan ay bagam anak kaw. Ngam tayo na kunakaw. Awan kastay agsiguradaw. Iso masapaw nga agurnong kami iti inayaw. Papanam ket pananganay, nakadasara kaon. Mangan kan, tadabiit papanak. Mangan kapay sa karumwa. Ay, nabsugak pay. Mangan kan tanag dardarasak. Ay, sige, mapanak kaon. Madlaw ang nabisinan kayo Ay, wana tanay. Kagap-gapo mi ijay garden. Nga mawampay na ima sa masidamot. Asin manan jay imparada ti amayo ijay lamisaan na pangidip-dipalan may tinapoy. Anya? Uray kumano palubusan nakngagluto iti sida nga uray puro anatenglaan. Hanggang kailalaan na mutala ka nateng. Isupay ka no ti mapaglakwan. Anya? Ay, nalabas mo't ni tatang no kasta. Ay talaga, iso pasensya kan kanayo na kung may makipangan dito'y balayo anak ko. Dito'y balayo mga hindi kasit kan dita balay. Dagiti babalay ti kakabsat mo ka medyo adayo basit dito'y. Ala, sana problema day tananang. Ay, ayaban yung kit di pa ni tatang tamangan mo't dito'y. Di na kaya ti makipangpanganday jay. Nangato ti pride na. Amo yung matento ugali dya amayaw. Na pride. Ay, yawidan nyo iti sidaan na nanang. Ay, sana, tagungat. Kan, di na kaya ta makipanganak iti sabali. Ungtanak. Nalabas mo't ni tatang. Imutan na mo't ti bagbagina. Ay, sana na nasayatikas diyang aramidon na nanang. Ay, mauma ka mang bagbaga. Saan matadumngag kanyak? Kan mamin abagaan yaw nga mawam madangdanggan na. Natangkin lata ti ulo na. Wanay, saan ta amangan itang agsapa? Nay, apay ngay. Isupay ti kanantangan na paoy. Kanantan tao no pangaldawain. Kaya saan tan tumanay na mangrabi ay. Agdayit ta. Anya? Ay, unay mata pa ng parparigat mo kada taon, pableng. Maulsar ti tao, iti kastang aramid mo. Saan mataasi ka ti agdayit? Luata. Ay, tarumwarak nga rugbiit. Papanamanay. Apaya basta tsimpo ti panangan, rumwar ka. Papanamaya. Awan, inaklag paangin di tarwar. Sige, mabitak lang. Dahil pati masidananang. Mangan kaya na imbag, di kaya bisbisin. Ay talaga mga nakanak ko, tadyak kaya tagsakit. Maulsar ti tao itararamidan di amayaw. Mabagbagtit sa ngaminang. Talagang agsakit kayo, di kay mangan. Ibagayo ka ni tatang, tao may matmangan di ti balayoy. Ay na, di na kaya, taldo. Mangyawid kayo tungarod iti masida, tapno adda inyo. Kan mangala kayo iti bagas. Adaya, ay alamang nga rodan ako. Katagyaman ako na Nay, ayan tay masida ngayon sangpot ko ngay. Tay intad ni Aldo nga naktalakay. Dahil labo ka labangaws kan karnay. Wen, adapay laok na abagas day jay. Ay, inlako kon Aniya? Apay ngay ka intad dyan naktaday jasi danta. Unay kamot na nalaklakayan. Isupay ti kwarta mapaglakwan baka may ngamin ni kumpare kita nakita na. Idi imbagak alakaw ay ginatang na matadagaws. Sa nabalay, inayon ko iti urnong taday jay bakay. Oy, Pableng! Pableng, agring ka man! Rinein nakaday, wanay. Wanata, mabangbangungot kan sa amay. Naiturog mo dito'y papag. Ay na, agyamanak bakal. Agyamanak ta rinein nak. Apayaya,
Anyat na itagtagainap mo. Dandani mabangungot aksan. Gista ipankon baka ed. Apayaya. Nailungunak ka naon. Kito may tayabak kanon iti tangatang. Dandani ak sumangpet iti langit ni diri ni ingnak. Ay na, naimbagta rin ni ingnak baka ed. Anya? Hindi nga minrabi ay. Natagtagainip ka ang makabulan la kanon ti panagbiag ko dito'y lubaw. Ay jack-in kan kanon na niya tagtagainip ka. Hindi ko kasjay mo tanti na tagtagainip ko itay. Anya? Ay kat, agkararag ka ngamin, sakbay maturog ka. Tapno saan nakasta ti may tagtagainap mo. Agpayson samod na niya bakit. Umadanin sabot nga agpayson ti apit kaw. Tila ibagbagam mo. Nanta mapanak man ni Gisilid ta. Adaramid ag. Wanay, di ka pa'y maturaw sa tulungan nak ngagbilang. Ne, anyat bilangan ta. Tay urnong ko akwarta Mabit lang, ta irwar ko tay karton anangik kakiti kwarta. Ne, apay binatak mo na ayatay alkansyam. Wine, inkabil ko nito karton ti kwarta ta. Ay, kita man ay, nagadaw. Na, ado mga agpayson. Ay na, adda sagsasanga gasaut. 5 gasaut kan sagsasanga 1,000 pesos. Wala. Nalaeng ang gurnong to'y asawam bakay. Iso aswertem takas kanyak tinagbalin nga asawam. Intangarod ibang kuday Delikado no dito'y latan balay ti pangidulduli nam iti dayta. Ay isaanan, usarin ta dayta uy. Igatang tayo ti kasapulan ta. Ay na, nagsaya atin ngay. Kasta kumapay la eday di nagganas kuma. Way, manula atawa na inti pa nagbiag ta dito'y lubaw. Iso nga enjoyin tan ti agbiag. Gusto pa na tatrabaho. Aginanatakit na inta nakapsot tan. Wen nga rod mabambanog ako ngagtrab-trabaho iti daga. Inaldaw mabanog ta. Ngam asin mo ti masidsida. Awang ganas na. Iduldulin mo mga min ti pagbambanugan ta. Saan itan ta nakaurnong tan? Padasin ta magtiagbiag akas ladon ken donya Mapantay ti lugar kayat ta apapanan. Ta damot kwartata nga aramaten ta. Kanen ta may kayat ta kanan. Gumatang ta tinapintas akagawaan ta ken nadumapay. Nalangarod lakay. Ay na, maragsakan nakman iti dayta nga imbagam. Kastaban ti kayat ko ken ka pableng. Ne, aldaw mo't gaya man. Happy anniversary, Juaning Bakit. I love you. Ne, itaman pa malagip mo ti anniversary ta. Ay, maliplipatak pa kay dinday tatanabayagan adita sinilibraran. Silibraran ta itan, tadan kwartata bakit. Agpasken ta diti balay. Ta gumatang ta iti lechon, dakkel a cake, ken nagluto ta iti daduma paya sagana. Ay na, sayang samot ti kwarta, lakay. Inta lamangan ijay plasan isupay ti matipid ta. Ay na, may amon na ita tipid-tipid. Tadlangarudan kwarta ta. Anya? Ngala, ingagdiramusan ta mamigatan. Nagluto ak iti karnay. Karnay ti pamigatan ta. Ta kalpasan na. Inta gumatang iti mailuto asagana baka Ay na, nagdakkel mo't alitsyon day tan tatang. Wine, agpapas tayo amangan iti kasta ita. Kakaesuna nga na maigatang. Kanuray ti cake. Nagdakkel ti ginatang siyo tatang. Atap no makawaras. Noon ay dasar amin ang makanan. Mangan tayawn, tanay mabisin tayawn. Aldawan. Ipableng, husto daytan.
Nagadulang arod tikinan mo itayan alitson kan cake. Sa itamang mangan ka manan. Ay, ipapas ko ti mangan. Itakla makaraman-manan iti kastoy. Na, di mo biglaan Intun bigat manan Amangan numaikawat at tiyan mo. Tapuro asin saan ti kargana. Di mo man sang kaulit na ita. Napalabas na itan. Sa bali itan, bakay. Mawaring, agring ka man. Mawaring. Apay ay alakay. Nasakit unay ti tiyan ko. Maululawak. Nasakit ti tel ko. Urat ti ulo. Apayan ngay. Ay, makagas. Kaputi. Nakaro sakit ti tiyan ko. Anya? Sakit. Kasalaw. Kabaalam ka di pa. Iwan no saanan. Tano saan itaray da ka ni Diyo ospital. Ay, di ako nagkabalan. Awagam na iti anak na. Itaray na ako na di ospital. Tatang, nangyayumot ti imbaga ti doktor. No anya, dagiti sakit yo. Juan Brenda, nangagaw. Apay ngay akas kay. Nagadumot gaya man ti sakit mo lakay. At da sakit mo iti dalab. Diabetic ka. Ado ka no pa iti bato iti kidney. Kan adda pa'y gallstone mo. Ayawanan. Naurnungan ti bataw di tatyam mo. Tatang, gapuday ta iti naapgad nga impapaunag yu idi. Kan high blood ka pa'y gayam. Adun ti maiparit nga ipaunag yu ita, tatang. Iso apilyin yo, dagiti ipapaunag yo. Tapno saan ako maro ti sakit yo. Mangan kan lakay. Adto ti kanam. Niyamat na itay itid makanak ngay. Nagbasit mait. Kan anya ta sidak. Puraw anatag. Ayan ti karingay. Naganumat ti karne, Jeref. Bawal ti karni kan. Kan saan nga amin a fish kat mabalin kan ka. Dama la bawal a fish kan ka. Anya. Pati asukar madikan kan. Amin anasam 8 bawal. Ay. Masapul a puro natural ang makanti ipaw nagmaw. Unay matan ti kastoy. Nakaano ang makagatang tan iti kayat takanan. Ano mo gaya man ti may parit. Kasalo ma-enjoy ko ti kwartata ngayon no kastoy. Pagagas mo malaang ati urnong makwarta. Bambanong. Nagtangkan to mga minti ulom ide. Anya ngay, gapoy tinalabos na pa nagtip-tipid mo, nadaan ka ni ti sakit. At dapay gayam ulcer mo. Agasam nga day tang agasam. Nagado ti magatang nga agas mo. Pasensyakan bakit? Naimbaglaki din na tanapa na nakipangpangan ide babalay dagiti anak ta. Iso ka day atong galpan nangan ide kat rumrumwar ka bakit? Wan! Najak maanusan tar aramidam. Iso nga imbirok ko tibuksit ko. Ay, sorry bakit? Manyangay di si kamo lataglak ami ti kasta nga aramid mo. Gunggunam kunak kumangam saan man laangan. Takaasi kamo talaklakayan. Papanam wanay. Di taman balay ti karo balakay. Agdibo kano ti balasang nga anak da. Nagpartida kano iti baka kan baboy. At dan sapay kano kalding. Anya, nagimasay. Ay, talaga na imas. Ngambawal kan kalakay. Iso adi ka umayan. Tamangan no masulisog ka mangan iti maiparit ta kanam. Ibalkutan nakto nga ron Ay saanan. Intun kumaro ti sakit mo ospital manan. May bus ti kwarta iti ka o ospital mo. Nagadulang nga rudan ti aga sa magatgatang. Aywan adalinuto ka natag. Iso ti sidaam. Kan basit lang ay naputi ka nama. Kagudwat ta sa laang. Unay, mati pa ng parparigat mo kanya kung bakit.
Tanyat kayat mo, may daras ti ipapatay mo. Wano, agbiag ka pa itinapaaw. Ah, Agpili ka. siyempre, agbyag pa'y itinapaot. No kasta nga raw, di kag sukir-sukir. Di mo ka na, nagitibawal kan ka. Sige, mapana kaun. Inanusak tinagdayet tapno saan ako maro ti sakit ko. Manwa bulan, akasta tinaramid ko. Aging nga inot ang nagsubli ti pigsa. Katita, mabalin kon timangan kadagiti maiparit, ngam sa gabas sitlangan. Sana nakasiti sigod nga awan limitasyon na. Kat timat urnong kwa kwarta, naibusan ta isuting gatgatang mi iti agas ko. Kataging gay tagag-agas aklat ta. Agbabawi akman, ngam naladawan ti amin. Ngam kitdi sana kamapukawan iti namnama, tamok nga gimbagak tumetlaeng, babaan ti tulong ti Diyos kanyak. Alakastan, tuy kapsat manugayim mo, pabling. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritan ti maysa, kapsat manugayam, dito'y drama tayo. Manang Bianang! In your nose, para iti script, kan para iti drama, ti gayam yo, Jena Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina, kada tayo amin. Na mga orasyon na. Anda ni Norma. Ay! Si Kamoy Gayam, Aladdin. Wine! At dati anak ko. Ay, anya ngay day ta imut mau baro. Ay, kwa. Lima siopaw. Ken may sa abigaw pansit. Ay na! Ay, nagkibasain. Anya, supaw day tangay. Asado no bula-bula. Asado, nana. Ay, wow! Mayat nga raw da. Paboritong day ta barang. Malalala, sumrekan. Tay nakayapan day anak ko. Wine. Uray, di mo ni katay na sinilas mo. Ha? Isarog mulatan, baraw. Norma, agsukat ka. Taada ni Aladdin. Umay nakamanin pa siya rin. Ha? Mayat mo tibadok na lang. Agsukatak pa lang ngaya. Uwan agpado ka, iti sleepless. Kuntay medyo nakiting ti pantalon mo. Tapno, masisirap tita kinapudaw mo, anak ka. Aday takay manon. Ngamne, di mo pa'y aklunan, why? Bayab nga agaram lata. Pang supukap, no talaga mo na napudnukin ka. Why? Anya? Alan Norma. Aklunan na ko na. Pangaasim. Ay ayatan ka unay. Sigurado ka. Ay ayatan na ka di talaga, Aladdin. Uwan nga ron. Alan aklunan na ko. Ay kwa. Diyak pa'y mo nakasagana ang makinubyo. Ay na. Bumakit kan abalasang Norma. Magpakpakipot ka pa'y laang. Aklunan nakit din. Amukmut lang ada panagayat mo kanyak. San aya? Kwa. Tingi-tingak pa anay bagtirik na ka, ha? Kanong tupay ngay. Mapanin taltaw. Tapno makapagkasarta ko man. Wan. Agkasartan tumatlaang. Ngam saan pa nga itaa? Tadi ka pa'y mga rod inaklon. Aganos ka takas ta talaga ti agaram. No di ka makaanos, di sumapol ka niti sa bali nga aramam. Ay saan? Sikati love ko, Norma. Sikati kayat ko nga asawaan. No kasta nga rod, aganos ka tane, jak pa'y mga min makadesisyon. Narigat nga min tagdardarasudo sa mga deng. Iso pasensya kan Aladdin no di ka pa'y lamaaklon itawan. Sige nga rod. Aganos basta di nakto ko mga paayan Wan, pang-aasim. Manungay, tintid ni Aladdin kan kaakwarta. Ni,
Awang matintad na kwarta, nanang. Adaya. Na, kunak man no kwarta jayaw awat na itayken ka. Saan? Tissue a brown. Pagpunas ko kano itilingat ko. Na, ay kita tamang ano matin nagtiriknamken ko ana. Parikatempay iti gusto. Tapno rikalwan na ka. Kano aklo na madagaw, sayawanin agsardengan nga agregalo ken ka anak ko. Ha? Sa mula agregalo ti lalaki kay no ararmod na pailang ti balasag. Ngam no nagasawa danton, awan laam mo ko. Pagan ano da ngay ti mang regalo ken ka no asawa da kan. Suadi mo pala aklunod ni Aladay. Why? Tapno agregalo latakin ka, anak ko. Ne, at dama insangpit mo ang nakabigao apansek, anak to. Wan tatang, hindi yukot yan day ta. Ta irigalo kin ni Norma day ta. At natainlasin ko ako kayo jalamisaan. Kinalubak. Nakaadukan iti regalo kin Norma. Awan sama namnamam kin kuhan, anak to. At tatang, agpakpakipo lang day jay. Marik na. Kayat nak day jay. Madlaw mo met iti babae. No tarik nanakin ka no awan. Sa bagay magkindi Lumnay, kita ma. Tama nga no agbambanog ka lang mat anak ko. Sayang tigastos no ko Saan tatang? Asawaag to ni Norma. Naimbag nga orasyon na inyang. Pasyarak man ni Norma. Hey, si kamu gayam Aladdin. Alala, sumrek ka barok. Awan sa mo, bit mo ita barok. Uwan na. Ta awisik ko man ni Norma amangan iterwar no madamdama. Ayah. Agtugaw ka. Baraw, mabalinti sumurod. Uwan na. Mabalin. Sige, talo tayo amapan mga ni Terwar, nana. Sige. Mabit lang nga ron tagpilisak, wan. Oray ta nagtigusak iti agsapan. Mabit lang. Ayabak pa'y gayam ti anak ka, wan. Nalipatak bitay. Masadutak kumarumwar, nanang. Masadot nga. Kakaiso na nga at agi libre. Laki dahin, agpulis kat. Agur-uray ni Aladdin, salas. Awan no, ingkapay kasarsarita pe. Sa kanto agpulis ito madamdama. Apay no da kayong tirumwar. Masadutak ka talaga. Agbinulanak ngamin. Nagloko kat. Apay, siya kaya ti ararmon ni Aladdin. Kasi kamay. Naimbag no kayat na ti agilibre, no awang ka. Kaya't na siguro tamabain ka da kayo, nanay. Ay saan? Basta talo tayo arumwar, Norma. Mabiit tayo lang, may. Lala. Hintay lamangan. At iti pagpilyan iti makana na. Agpili kayo iti gat yaw. Orderon nyo amin akayat yu akanan. Ay, nakapilya kita yun, Barok. Anya ti order yun, nana? Daytoy man kanyak, Barok. Kan daytoy. Daytoy pa'y. Sige, nana. Siga nga, Norma. Anyat kahit mo kanan. Daytoy latan, Aladdin. Sige. Ay, daytoy pa'y gayam kanyak, Barok. Tapno, ada pang dessert ko ako nada. Sige, nana. Wait lang, ha? Taayabak ti waiter. Nanang, nagadumot yung order yun, nay. May bus nyo dagi jay. Ay, i-take out ko, nujak maibaw. Apay ka pa, oy. Wala ni nanang, di kay lagbain. Order nyo amin na kayat yaw, kung anang araw. Di ka di agkapoy-kapaw si ka, Norma. Kakaiso na libray. Aladdin, Barok. Madamag kumanlaang
Manumo nga iti sweldom iti panagmik-mekaniko. Dakil siguruan niya. Saan man, nana? Eksakto lang. Una nga matlays, adda permanente nga trabaho, baro. Kaya't kaunay para kan ni Norma, nga may nagagat ka na kaw. Nasingpay kan saan ka pa'y anaimaw. Agyaman nga rod, nana. Basta anusam nga arman, jay anak ko awan, tapat siya, kaya't nakaday jay. Agpakpakiputla day jay kay. Amumutan ti babalasang nukwa. Agpakiput da. Wen, ngam kasla matuo ka nak man minsan. Nagbayag nga klonen nak. Bayam, tad turugak daw baro. Ibaga ka di na ipaybayag ti panangaklon na ka. Alaman nga rod, nana. Aywan. Mabalinti umutang baro. Manuti utangan nyo, nana. Kwa. Uray 5,000 kuma no ada. Tano kwa kasaritak no madamdaman ni Norma ta aklonan na kan intong bigat. Ha? Ay sos baro. Kabuteng naktian akaw. Nuan niya ti ibagak tungpalin na adagaws. Adda ka day maipautang mo kanyak baraw. Awan kwartak dito'y, nana. At day je balay. Umayak iti balayo baraw. Asidig mo laang. Ha? Sige nga ron, nana. Agpakadak lang kin ni Norma. Nay, adda ka ba dito'y balay marek? Apat, anya gagana? Ay, ewan. Adalaw may kubuludan. Bumuludak man iti dagaw ken Aladin nga anak mo. Ha? Apay, pagusaram iti dagom ay amare. Ay kapag dait ko anya paingay ko ma. Ha? Nagadayumot ti umay mo pagbuludan iti dagoman. Asidag, pare. Manula ang minutaws. Nagasidag. Papanan nyo, nanang. Maluman Agawawis ni Romana. Nadakano papanan may. Ay sus, di kay man makikuykuyog ka ni Nana Romana. Tanabisyo day jay. Amang ano isungsung na kayo. Ay na, sana problema day tabisyo. Tabakbakitan kami. Ipapasmin ati aginjaw. Tamanula atawadan ti panagbiag may dito'y rabaw ti daga. Nanang. Kin maisa amo may ti limitasyon may. Sige, papanak amangan no marabianak man. Wano saan, makiturugak tang iti balay da Romana. Mano ti balon mo ditain yang? 5,000 Romana. Mayat nga raw. Si kapay lati makamu itan niya. Ta siyak tuno sumarnaw. Pangabakan ta day ta. Ag-triple day ta numadamdam Sa anak nga expert iti ay ayam yaw mare. Isuasikan ti mangidaban. Wun! Awan problema iti day ta. Isilaang maray. Anya kamutin Romana. Kunam pangabakam jay kwartak impaabak mo ba? Ay, pasensya kan mare. Agmamalasak mutin. Italaang madakas to'y. Sigo na mga babakak no kwa. Sana balit na bumawi ta numaminsan. Awan kwarta ko. Kumutang ka manun Sana balit na nasingpa mo dya sotor dya anak mo. Utangam kindi ti dakil. Ta sigurado adin ang tumala pabayadan kun ka. Hindi nakisuraw. Tamok teraramidag. Ay, agawit naman laagay. Sayang jay 5,000 ka. Bumawi ta numaminsan, mare. Saan ay? Awan pa nagtalikukin kan Romana. Ay, naimbag nga oras mo, Aladin.
Ne, hindi kayo magayam, nana. Sumrek kayo Ay, jak sumrukan barok. Ibagak dito yun, tigagarak. Ha? Anyat gagara yun, nana? Akwa, panayunak ko matay utang ko ka. Pagpuunak ko itinegosyo. Agla ko ak itiwagwag. Dua bultaw jagatangag. Iso dismilti ka sa pulak nakaw. Ha? Pag-aasim ka di abaraw. Di ka madanagat. Taaklunan na kan jay anak kaw iti mabiit. Mabit lang nga ron, nana. Sumrek kayo. Taurayan yung di kwarta. Ay na. Agyaman na kaladay na kong. Ay talaga naparabor ka anak ko. Kayat ka nga agbalin naman lugang. Paglakwan nyo nga itiwagwag nanang. Nagadumod na kita ginatang yu awagwagan. Madasig ti agon line siling ako nada. Nangalaan nyo nga itiinggatang yu kadagita. Kainutang ko Ay na. Hey, nagpipintas mo tindag ito'y natumpo ng awagwag. Oh, wow. Ala, ayun. Wow, branded mo't abadbado kang jacket dagita. Ay, nangina dagita no maila ko nanang. Isan, sayang da ito'y numaila ko. Kukwa akong dagito'y. Anya, di malugi kayo no kasta. Sa painutang yu tinggatang yu dita. Saan na balin makamuditan. Basta kukwak na gito yun na ba daw. No, at na dyak kurso nada, isun taon tilakaw. Ay, sayang na gito'y numailakaw. Branded ko naman. Ako din da ito panagutang yung anana. Tane, adon ti utang yaw. Wine, promise. Diyakon umutang kin ka ba raw? Wine, ta usaron mi kininorma dyan na batay na kasar kami. No, aklunan na ka. Ay, wine, aklunan na ka dayjay. Siyak, di makamaw. Nagbayag nga ron nga aklunan na. Mabitain ba raw? Ibagat ta aklunan na ka. Kaya't nakajay anak ko, wala dahin. Norma, di may adda panagayat mo kani Aladin. Ha? Apay nga amuyo nanang. Ay na, uray di mo ibaga, anak ko. Amog ako, sunadamit ni Aladin. Oray asino mo siguro, babae. Talaga nga gusto kan kwa na. Ta, nasingpait kan nagagayt. Naparabor pa'y. Nanang. Iso nga akluno mo ni Aladin, wine. Ha? Kunakman no kunayo ajak pa'y laklunan. Akluno mo. Kasi mo, akluno mo, tulagan tayon ti kanlay sayaw. Nagkasar kayo kidain. Kasano Norma? Aklunan na ko na. Hala, wanan Aladin. Oh. Ay-ayatan kamat. Ang yaman nak Norma. Maragsa ka nak. Inayat nak matlaangan. Sigudan nga agayatak kan ka. Linaplap dakla ang tibagik. Tamangan no ko na mga isi tugetak. Oh. Kasano? Agkasartan? Si Kaman. No anya ti pangadang mo di si kati masurot. Ay na, kamaudyanan na. Ang kalay sabay langin dagiti anak ta abalayan. Ay, win nga raw na balayan. Ay, naanos ni Aladay na nangaram kan ni Norma. Ta medyo nabayag nga inaram na. Uy na, nagpakipo ba iti husto ti anak mo abalayan. Sana pakipot ti kasjay. Inamiris na laan na imbagtirig na. Ha? Ay, uy, huwag ka di. Agaw ko lang abalayan. Okay, kasanungay. Da kayo mo ti linalakyan. Iso gastos yu amin anya abalayan. Tanay, awanan kami. Awan may tulong may nga agin na. Iso nga anusan yun Uy, talaga magastagay. Gastos ti lalaki ti amin. Iso adi kay to ag gastos inton kasar dagiti ubeng.
tanalpasan ti kasarmi kin ni Norma nanang. Ipakitat da ito ka na kayo. Oh. Ah, na. Anya day taanot, bawk barok. Listahan nagiti utang yo, nanang. Anya! Na! Kunak man no di mon pabayadan dagijay, ta inasawa mo ti anak ko. Saan, anana? Awam mo tulagan tayo akasta. Basta timbagayo ide, umutang kayo. Iso pinautangan kayo. Nasurok a 50,000 pesos amin analalayo kanya, nanang. Ah, Urnong ko dayjay iti mano atawin apa nagtrabaho kas mekaniko. Iso abayadan nyo. Tapno adda pang rugyan mikin ni Norma. Bukwa. Wunang, no saan nagapukan niya, di nakainaklaw ti anak ko. Dinurugak nga aklunan na ka. Pagyamanak ano kasta nanang, ngam no utang ket masapul abayadan. Awang ka di konsiderasyon mau. Katugangan akmitin na ka. Apay pabayadan pa'y laeng aya. Wala ata kwartak dayjay nanang. Pangrugyan mikin ni Norma. Pagnegosyo me. This drama is owned by JENA ALMOITE DRAMA YouTube channel. Tulungan nak amang singir kini nanang Norma. Tigayat na. Ilibre kong dayjagan ko na. San amabalin Eh, awan mo't kwarta ni Nana nga pagbayad na Aladin. Jak matbursaan nga agbayad kay. Uray ininot. Basta bayadan na. Uray linawas nga agbayad. Sige ate, ibagak to. Alang aron, pag tinulungan ta asingiran ni nanang. Pasensya kayo Nanang ang bilin ni Aladin asingiran kayo kano. Ha? Anya mo da nga asawa. Sige rin nakpailaan. Apay saan alibre da jay aya? Agasawa kayo mo tayo. Kwarta na idibarupay laang dayjay Nanang. Isu nga dakarbangan na nga agsingir. Ha? Diyak laim pagaro bakas jay ti ukali ni Aladin. Kung man lano nagsingpay. Sinamki din. Ay saan Ay ayatok na Aladin. Apay kumasinaak ngay. Kan may sa nagkasar kamin. Siya ti patsem Norma anak ko. Sinam ni Aladin no ko nagsinam. Lading ito. Ngam di kay mapatgan iti dayta. Nagkasar kami iti asawak. Kan ay ayatok unay. Anya? Agbayad pa kay din. Tano di da kay ipabarangay. Urayin inutan nyo abayadan. Nay, papanam kumaray. Inak man makilabada, mare. Isupay titangdan ko, tapagbayad ko iti utang ko. Ha? Utang mo ken ni Aladin a manugang mau. Nuway, Romana. Kunak man no libre dayjay. Apay pabayadan na pay laang. Huwag nga raw. Iswa masuro na kiti dayjay a lalaki. Kunak nga raw da sinan lang jay anak ko. Di na mo kayat maray. Nainlabsan iti dayjay a lalaki. Ay kat siyempre, asawa na nga rudon. Ingka gumaak nga rudin nagtrabaho kat iniinot a binayadak ti utang ko iti manugang ko. Nagsakit tinakam ko'y didamo, taninam namak at talaga dinan pabayadan ti utang ko kankwana. Ngam bayat ti panaglabas ti aldaw, namiris kumatla nga siyak dayan ti bidot. Mababainak iti bagi. Tunggal malagip ko dayjay ngay nararamid ko, lumlum na dak iti bain. Alakastan, ti kabsat manugayem mo, inyam. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, ti kapadasan ni kabsat inyang, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose parity script kan parity drama ti gayam yo, JENA ALMOITE. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Agyaman kami, Diyos tagnina, kada tayo amin.
Nagapgap wamanan. Itayan di bruha nga kula si Sem. Tangiwa mo mamay. Kababain ka dagiti ka aruba. Ibabain lak mo ang asawa ma. Dalay. Apay, ibayin mo ti kadat babaem. Ibayin mo ti aramid mo, Rohel, babaero. Agulimag kakunak mo. Oh. Umay ka. Ala. Mapantay ito si Silet. Dalasem. Manyaman ti sang-sangitam ngay may dito'y balaya, hindali. Jay manugang yu, Adamanan babae na. Nakitakti konversasyon na iti cellphone. Kanayon dagayam nga kit-kita ijerwar. Anya! Ay, dali na naku aya. Aginggat ka ano aya, tikasta, apanaganalos mo. Idi pa'y lang gamain nga ipagpagak. Asina amaw na jay aruhel. Angam di mo mapanawan. Kuna namat ngamin nga agbalbaliwan nanang. Madamat gayam barumanan nga siyaks na. Isu nga road, apanawa maun. Sina amaw. Takon sumisyon mo lati ipapay na ka. Di lamasyan kan ka nga asawa na. Kitaam man talangam, kitaam. Nagkutungkan, bimakit pa'y tilang amaw. Una, taga po dahi ta iti stress. Kano nga raw na sinaam? Ikak pa iti last chance na nanang. Barang sinaan na dyan nga babae. Kasaok tumanan no maminsan. Dalin ba kayo? Itay pala kasarita ka. Sumbatan nakmat Kasarita nakmat ba kayo? Sorry ka din. Promise. Agbalbaliw akon. Kari ka nga kari ngam awan mati matungtung palmo nga karim. Nasaysaya at laangan na ipanaw kung dagiti anak ta. Tadyak kayat nga makit-kita dati kanayon nga panag-apata. Ay, saan ang bakal? Anya ka di? Ornusan tate amin ka data, ha? Di mo mo't ipanaw da kita anak ta. Amumot nga isuda ti agas ti bambanog ko. No napatagdagit anak mo kanyam. Apay nga ron nga kastatar aramidam. Apay nga agbababae ka. Las day dayon. Promise. Mabanbanog akon, Rohil. Namin adun nga daras nga pinasakitan na. No matiliwan ka, agbalbaliw ka lang iti sumag mamanong aldaw. Inton kwan adamanan siyeks mon. Ulitak dalin. Maudin day di at chicks ko. Promise. Ay na, isya. Mala. Uston dalin, wal. Di ka nagsangit. Mala. Oh my God. Taarakupan ka man. Isunan dalin. No kasta? Namati nagsinatan, Rohel? Wen, Janin. Pudo matimbakan ko na. Asikatilas. Sikati maudi at chicks ko. Di ka nayunan. Kan isukat at chicks ko, Janin. Sapay ko mga ruda. Naaklon ko ti agbalin ang number 2. Basta di ka nagsapol iti number 3 kan number 4. Okay? Wen, mahal. Promise. Sikanti maudi. Basta di mo mapagimunan ti asawa ko, eh. Tadyak ay ayatan da dya. Sikatay ayatan. Ti love ko. Asawa klaang iti papel da dya. Ngam sikati pudnong ay ayatan. Agama na, Rohel. Promise ko man. Sikan ti maudi a lalaki iti biyang ko. Diya ko nagpaari matuures. Hello, Janin. Apay yung mawag ka. Agdaak pala dito balay. Anya to rasan? Kunam adito'y kang agarmusar. Ayan mo ngay? Pasensya kan, Janin. Naladawak anak kariin. Apay? Napuyatan ka?
Anya tinararamid yu iti asawa mi di rabi eh? Ha? Apa yan napuyatan ka? Ay na, awanti naramid mi. Diyak laang makaturog. Di ka kaya makaturog? Nga mapayat din na kinawagan? Diyak kaya't ang malisturbo ka. Alan taamangan numangag nakasawak sa nabali. Agdiretsuak di tayong tunmalam noong madismisa kiti trabaho. Sige, sa paang tiwaya. Wan, sige. Babayan. Matitel daw ko, Chris. Ne, apay aya, Janine. Anya man ti pakapatpatripa mo. Nagapa kayo man ni tinobyo. Makapasuron nga, Rod. Napuyatan ka no, idirabi. Anya ka tinararamid day kasawa na. Apa yan napuyatan? Ay, makapasuron na talaga. Kasla mabagtita ka mang pampanunod, Chris. Ay, sustay ito eh. Awan ka rin ba nga mga reklamo, kanagimon. Taasawa na rin jay. Yung man nagpatpat na, gasanda maturog, tagasawa dakit meron. Ha? Tegsakto pa di asawa na, tapno agapada, kat agsinadan. Ay, sos, maditigas na pampanunutin Janine. Kita ang basit atan eh. No agas asta ka. Kasala si Kamit, ti original ng asawa. Dinamot nga minun ay ayatin di asawa na. Siyak ti love na. Mapilpilitan laeng nga agaw awid ije ayan ni bakit na. Tamabuteng ang maidarom. Ngam, siyak ka no ti pudno ay ayatin na. Natural lakas ta ti baga na ken ka. Takas tamat at talaga nagiti papaero. Aramidan dati amin, tapno mapamati da dagiti chicks da. Akensyo sa andan nga ayatan dagiti asawa da. Kesyo napilitan dala ang anak ikalay sa ken daddo mapay. Agtang nga ka man mo, Chris. Di ka man agpakalain. Amo mayat agpaiso arik na ni Rohen. Di mo man mo padaksan ni Rohen. Taagpaiso amin nga ibagbagana. Siyak ti love na. Iso nga itaw-tawat ko ang mabalo ko man. Tapno nawaya kami nga agpadpada. Anya? Ruhel, akringkan. Akringkan. Ne, ano daw Rosan? Alas 11 itirabi. Ala, apay nga di nakrini nga dakas. Naimasak mo tin tinaturog. Diyan nga rin kaya ta madisturbo ka. Malala, agmurmuray kan, tagawid kan, mahal. Ne, anay ko. Apay nga simakit mo tinti saka kong dyan eh. Ha? Apay? Ay sus, sumuruman nga tanti sakit si Saka ka. Nalipatak a bawal gayam timpa si dam itay abukal di balatong. Ha? Iso ay No kasta, bawal tibukal ken ka? Wan dyanin, anay ko, nagsakit mo tanti Saka ka. Kat numarigatan ka, magnaw, di intun bigatan nga agawid ka. Wan nga ron, marigatan na kang maneho no kastoy. Sige, intun bigatan nga agawid ka. Pag tumara kiti hakas ka, barang pumipyan malamdama, taagawid ako rerabahin. Apa, nakmanin ti asawak mo siya kagawid dyanin. Supay ko matamaawatan nak, Wan. Anday ko, anday ko. Ne, apay nga agpilpilay ka nga si Mangpat. Anday. Kan, anya turasan? Nagapwa man na naya. Nag-istambaya ki balay ti may saka trabaho ak bakit. Tas simro ti sakit ti sakak. Anya? At sindak amay kontra ti sakak. Iso simro manen ti sakit nan. Agsasaw kay tagpay, so ano anya? Pudno ti bagbakak bakit? Itaamot ngamin at isako. Medyo limtag pa yun eh. Sige, mangan ka nga rudan. Magsugak pa. Pinakanak di ka trabahwak dalin. Dito ti agas mo, Rohel. Agtumar kantap na aging baganda ta sakam.
Nagyaman ak bakit? Uray suksukat nak, asasi kasuan kalata. Asawa kakat nga rod. Dito ko mamat ti kita ama, ti sakripisyo kanya mga asawak. No adda na sakit nga rek na iti bagim, siyak ti mga asasi kaso kanyam. Uy, amok dagit arigrigat mo kanyak dalin. Di ka matanaga. Amo matgayam, ngam apay nga ron nga agsisiks ka pa lang. Last day dahin ko na may promise. Sigurado am lang Tano mapuno anak, hangko nga mo. Baka marakrak ti pamilya ta. Ipanaw ko dagiti anak ta, kadya ko ipakpakita kanya. Ay na, di mo maaramidon ti kasta dalin. Nagbalbaliwak na nga rin. Diyak kaya't amaya dayo dagiti anak ta kanyak. Patpatgak unin dagiti anak ta. Katsyak ngay nga asawam. Patpatgam, uno? Kat patpatgan ka Patpatgan kayo kadagiti anak ta. Kay, kumusta kayo ni ti asawa, anak ko? Mayatan nanang, naurnos may mananti bagbagimin. Pinakawan mo manan, madamdama, agbabawi kan tumanan. Luklukwen na kalajay asawam, anak ko. All-ulawad na ka. Saan matkit di? Tamariknak matno sincere pa nagsauna-unuhaan. Seryoso matkit di nga agdaw-daw at iti pamakawan nokwa. Ipagpagapok kadagi di anak me, iso nga pinakawan kumanan. Diya kayat ngamin nga marakrak ti pamilya mi nanang. Sapay makaama matdagi di apo kuyo, kayat dati amada. Ala-ala, sapay kumbag nga raw tapod now, nga agpalpaliwan jay asawam dalin. Good morning, Rohela kay. Kadigdigos ko. Awan trabahom tadta, iso nga nagpabanglwak iti husto kan nagpapukisakpay. Ni, imubing ka mga agpaiso dali. Para kanyam dati nga panagpapaubing ko, Rohel. Kanti pa nagpapabanglok. Manipod tadta. Rugya kung tagpapintas kan agpaseksi. Tapno hanak nga isuksukat. Ay, nabaybak namin ti bagik iti kalabas. Nagbalinak nga lusyang. Ngam tatahang kun nga itulok nga aglusyang nga. Masapul nga agpaubiyang ka nagpapintasak. Ni, di ka trabaho akto mo awag. Ha? Ayan na, katakman data cellphone mo. Kita ka man eh. Pari dagol tinagan ti mo awag. Dito, Sino nga data nga paridagul? katrabaho ak nga ron. Babit lang nga. Song batak ti awag ni pari dagol. Mapanak ijarwan. Nariga ti signal dito unag. Ayan mo ngay, Ruhel. Uro-urayan kay tay lang. Nakaluto ako ni ti pamigatan ta. Sige. Umaala ko dyan eh. Agpulbasak na bit. Sige nga, Rod. Dito'y ka nga agar mo, sir, ha? Urayan ka. Papa naman ang Rohel. Papayaban nak ti katrabaho ak dalin. Mapan mi kitaan yung gatahangan na alugan na. Agpakpakuyog ngamin kanya. Ha? Kat, agarmusar ka pa nga ron Saanin? Ija ito. Ta sigurado apakanon nak ni pari dago. Sige, agpulis akong. Ta sapaan mi ka no terumwar. Suga ka. Nagustuhan madla ka ti linutok ang papaitan ti baka. Wan nga ron. Nagustuha kiti kastaunay. Nga uray maiparit kanyak. Baybay aman day taparit-parit. Si daan kit di amin na kayat mo, mahal. Intong pangal daw, bukal man ang tinutwag asidahan ta, oh? Kaimasak ti agluto. Iiwasak pa iti bukal. Tamangan nulumtag man ang tisakak dyan eh. Awanan ti sabadi ang maluto. Day talaan. Iso nga ano sa mo na, mahal. Masakit man ang tisakak dyan eh. Diyak makadrive eh. Kasalungay ang makaawid ak no kastoy. Amay ko. Balay mo ti ayan mo. Anyat pagdanagam ayan. Urayin lang kung nagit anak ko yung balay. Kung ngayon nakipasya rida,
Ngam simruma manin ti sakit ti saka kanay ko. Ruhel, adupay ti aldaw. Agtalinad ka pa ilang dito'y balay. Si kaswan ka. Ilutuan ka iti naimas asidaam. Ilutuan ka iti bukbukal. Si kahaman? At ang sakit ti sakak no kasta ti pasidam ganyak. Saan? Saan, mahal? Taagas mo da kita. Loka ka talaga, Janin. Pamuspusan ti pa nagtalinaed ni Rohel iti dagus mo. Para-paraan lang, Chris. No, Jack, pagsidaan iti bawal, kanayon nga agdardaras nga gawid. At least, no sumakit ti saka na, adalaang iti sidong ko. No kasta? Saan pa ang nagawin nga ging kaita? Wen, Chris, adapay lang di tadagus ko. Ayan na kanumanon ngay. Adda ka naman iti balay ti katrabahuan na nanang. Limtag ka naman dya sa kana. Isungahan pa nga makaawid. Insend na ti picture ti sa kana. Limtag mat nga agpaiso nanang. Ay kasanod nga iti trabaho na. Saan na simrag? Naglangan ka no nanang. Kunak nga mapan ko iawid. Kat kuna namat nga itulod ka no dya katrabahuan na. Nasukir to mo nga minday asawam. Amo na maiparay ngam si daun lalata. Ay, no, saan pa nga makaawid? Ituludak iti agas na ijay balay ti katrabahuan na nanang. Yan agawid ako. Ikarigatak tagmaniho. Or-orahin da kong dagitan nako. Rohel, pinakon panawan. Di mo nayayatang ti asawam. Kunam asinaam. Ngam, di mo mutla sinaanan. Kasi dagitan nako dyan Urayan tationg nga panawan. Jakon makauray, Rohel. Jakon mauray ang mabalo ka. Iso nga, ibagatan ti agpaiso iti asawam. Anya? Asus, saan na mabalin dyan Abay, kaya't mo nga agdaron dyan sawak. Makaamo ditan. Basta, kaya't ko nga ipakaamo ti amin kenkwana. Anya tamom, no maamuan na dayta, ang mga no apaan na ka, kat sinanakan, o di nawayatan ton. Nya, ay saan dyan Di mo aramidon ti kasta. Ni, asino ka? Ay, agure ka. Kasla mabigbig ka. Si kadya kachat ti asawak idi nga chicks na niya. Wen, iso ngay mayak. Tao may kun alaan dagiti kawas ni Rohel. Anya? Di nakakanunay ayatan di asawam. Siyak ti ayatan na. Mapilpilitan lakano ang makidenden na ken ka. Ta ipagpagapo na kadagiti anak yo. Anya? Pumanaw kan! Anay ko! Abay nagsipat ka ngay! Pumanaw kan! No di mo kayat nga ipagat-pagat ka. Awan babayan mo nga babae. No kayat mo nga agawan ni Rohel, kukwam lang. Igatang amin tibado na. Hamong ala nagitibado na itoy. I-provide mo amin nga kasapulan na. Rohel! Nawayatan nga din na. Impadawat na kanti asawang kanya. Ikunam, pakaragsakak tinaramid mo, Janin. Riribok tinaramid mo, Janin. Awan karbangam, amang sungat-sungat iti inadagitan nako. Apay nga yakas na ti pagbagam, Rohel. Kunak man no siya ti ayatem. Apay nga yakas tamaten, Rohel. Kunam, di mo paganano ti asawam. Kat nakasagana ka mangisina ken kuana di nyaman nga oras. Ditakan! Pagtite dya babae dali. Di mo patpat yun dya. Kaya't nala dadaulan ti pamilyata. Pumanaw kamin Rohel. Ah. Itad kunti wayawayam. Namin adon nga nagkari kang agbalbalew kan. Ngamawan latamot gayam.
Inaramit ko amin nga kabaalak nga mangipay ti kasapulam. Amin nga panag-asikaso impaay ko dayta. Ngam talaga nga saan ka nga mapnak iti may nga babae. Isungawan mabalin ko. Di ta kumama panawan atalin. Di mo ipanaw dagit anak ta. Maasi ka kumamit kanya. Aya ba mo di sheks mo? Tyson ti kadanam. Sige, mapan kamin. Panawan da kan. Dalin, mabit lang. Agsubli kayo. Diyak makakamat ka na kayo. Talimtag ti sakak. Dalin! Nakitam ka din ni Janin, Chris. Ala, awanan Pimanawan, Ruhel. Nasakitan ka no iti husto, gapoy tinaramid mo. Iso pimanawan. Simurutan iti lakay abak na nga garaaram kenkwana. Ha? Panangkunak, lipate mo tiyagayim ko. Tadan sa pali anobyo na. Simpahang matantipyag mo, Ruhel. Nanang, pangaasiyo ko ma. Ibagayo no sa din no abanda ti ayan dadalin. Tasurutag ida. Lading itek baraw. Ngamjak amaw tinapananda. Nanang, pagpakaasya. Parinto mga kisisangwanan nyo. Ay. Ibagayo ko man sa din. Ay, di ka pa rin tumang itisang wanak abaraw. Tauray agan ano ka. Awan na talaga ti maibagak. Tadyak amaw ti ayanda. Nanang, sige na. Ay, basta ti makunat, kastoy. Napunwanan jay anak ko. Nabayag agundaway nga inaw awat na ka. Ngam, nagpatingga siguro mo ti pasensya na. Adamo rik na jay anak ko, masakitan baro. Isuasapay kumaa, ta maawatam no di nakan kayat. Aklonem kumaday ta baraw. Kasta unay pa nagbabawik ngam naladawan da amin. Taimpanawan da asawak dagiti anak mi. Awanan ti pakakuntakak kadakwada, tain black nakmutan iti social media. Manipod idin, diyako nagsapul iti sabali a babae, taururayak ti panagsubli ti asawak kandag iti anak ko kanya. Kataging gayta, si uurayak latta iti pamilya, kat saan nakamapukawan iti namnama. Patsak ngagsublin tumutlaang ti asawak, kandag iti anak ko kanya. Alakastan, tugayem mo, Rohel. Alagagayam, di tamanan, ti nagpatinggan, di sabali apakasaritan, wano kapadasan, ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parit script kan drama to gayam yo, JENA ALMOITE. Agyaman kami manan, Diyos tagngina, kada kayo amin. Mayra, kwarta ba na po? Pangusaran nyo iti kwarta apong. Anyat gatangin nyo, tasya akong timapan manggatang. Basta ikandak. Kainak man nakalo-halo ijay ilay. Ay na, di mo't maiparit tinalamiis kada kayo apong. Imutandak manay. Ay saan nakasta apong? Huwag amangan numabiglaan kayo manen. Agpanateng kay tumanen. Basta ikandak. Uray limagasot lang. Ay agtalawak no imutandak. Agsubliak ije balay ikaw. Apay nga ngay naladak ditaw ko nagmaya ti Biag ko ije balay ko. Ala, mabiit lang nga rod apong. Agda niya po nga naggapo iji hilibakay. Kagoy uya, manay. Wen nga rod, napanisiguro manin naghalo-halo Hindi, nanay. Linukatan na mo tirep. Adan sa ikarga, nanay. Nagdadakkel nga ice cream. Ay, sos. Nanggulpi man iti ice cream, ay. Ay na, sigura daw. Aguyek, tumanan niya pa akong. Apay agimulpi kayo iti ice cream. Kat amoyo mat ama iparit dagita kada kayo apong. Diyo pakibiyangan da kita. Yakmet gulpien na kanay.
Inuutak. Madamdama aguyak kayo manang. Nalami istupay nga inuman nyo, kat agpanatang kayon. Saan? Nairan-ran na lang, ididayjay. Apong, Ewan, ada-danaw, taglabaak man. Labaak dagiti murang ko, takababay mo't kada kayaw. No, da kay pala timang laba. ay na, baybayan yun. Labaak to no agsapa. Mandak, kababay, basta labaak. Kita ni Apong Mau, naglablaba. Igigidan na mo timang mga ni ice cream. Ay, baybayan. Tano anawa, ago nga man. Unay ka ti suker day ka alakayin na ya. No anawam, kaya dadana mo. Diyak kayat apagumten, taamangan nung umatuman ng depresyon kidara na. Inkan say baga kadagiti kakabsak kang kakasinsim Mau. Pasublatan damo ni Apaw. Ay na, ano santan lakay, takaasimag. Amangan numabaybay ang dalaang ni Apong. Agkatang-katang tumanan numabaybayan. Iso nga ano santan, Elmer. Mapana kon barok. Tapanan nyo mananaya ka nagpudaw. Hindi kayo maturog tayo supay nga pigsayaw. Ay, mabagtitak, nagyanak dito'y balay. Makapaburyaw. Nakapupudo nga raw. Pumanag na kaya ako nakapupudaw. Inakaghalo-halo. Ta makapangpanganak iti nalamiis. Agda pa natin nyaw. Bawal ti halo-halaw. Mapalain. Sa kati surumon. Ado nga amang tikindan ko ngayon na po'y. Kain ininom ko adanaw ngamiti sika. Kinagsakit kayo, di na kami mapirwisyaw. Napigsa nga ro ti resistansya. Sanak nga agsakay. Nagsubog ka dahil yung lakay ay. Apong, ing kami manan agtrabaho. Mabati kayon dito'y balay, ah? Ang kayo. Di kay rumrumor, ah? Agtalinaid kayo laang dito'y balay. Wait. Anag mo na ya. Dito yak laeng. Hela, ang kayaw. Ay na, Mang Rosauro. Anyat ululyan nyo dita. Matinag kayaw. Abuga ba, tagito abuos, tanay. Napunudan di tao. Ay sos baybayan nyo ditan. Bumaba kayo kidain. Tamangan numatinag kayaw. Saan, tanapaba mo dito ya kayaw. Ngamlakay kayaw. Narasin titultulang yaw. Ay, awa mo magkidi dahil tawalis ting-ting. Abugag na gito ya buos. Bumaba kayo kidain. Umay kayo. Kumput kayo kanya. Hindi nagbataya. Ay! Allah! Anya ngay. Ay! Naspak tinagbatayan nyo asa nga. Natin nagkayaw manaong. Mapanak iji ospital, tasyak timang bantay kin ni Apong, Elmer. Subag to mga min na di alakay. Nyay, datamanan di mapirwisyaw. Gapuiti ka na subag na. Na hospital laka nga rodin. Ala, di kan agpuntut lakay. Adda ditan. Namabalin la danugan, dinanog kaon. Anya kamutan. Lakayan ni Apong tutupamkit din. Makapasurong tumay. Tungpak sa maminsanan tapnog na kaon. Ay napaspasin siya ang talatan ko nakmut. Anya kakadi. Oh, bayaw Elmer. Si kamot gayam. Sumrag ka ah. Sana ni Pag. May kulay baga na ospital ni Apong Lakay. Ha? Na ospital? Kahit? Nay, apay kasta kayaw. Kaslawan lakada kayaw, tipan naka-ospital ni Apaw. No kwarta ti ka sa pulam, bayaw. Awan maitid ko. Amumag ang mamirmiraot kami. Naimbag ka da kayo nga agasawa ah. Tada trabaho yung adwa. Ang yamda kami ngay. Pa extra lang nilakay ko iti construction. Ay, yung kayo mo sublatan di kabsa yung agbantay di ospital ha? Apong yung may dayjay? Sa may laani ba kakuti apo ko na? Ay na, pasensyakan, bayaw. Ang awan wayame. Ada ngamin basit nga anak ko. Kaya nilakay mo nga ay? Ay na, masadot dayjay.
Kan maiparit ti agpuyat kon kuana. Sige nga raw, no diyo kaya di saan lang. Sinursor ko amin nakakamsat kang kasinsimaw. Ng pasig damag ka no abisay. Apay lang amin anapan ka ijay. Kat amom lang aruden ti ugali da. Barang masyanda ka data ah. Pay, kaputawang pensyon ni Apong, di da pagananaw. Awang ngamin pa kairanodan, da kanya Apong lakay kay. Iso di da pagananaw. Imday di Apong si Bastian, nga kabusan ni Apong kapag inagawan da. Pensyonada nga main. Tabak ng daydi akabsat ni Apong. Nagalas ti aramid, da kita kakabagyam. Rupa kwartada amin. Saan mat nga amin, lakay. Dagiti daduma na Mala, di kan agrurod. Tarumwaran ni Apong ija ospital inton bigat. Naimbaglakit din ta saan agrabe tinapagteng na. Itatanda kayon dito'y balay. Agsingsingpet kayon Apong. Wan? Siguro mo na nasingpet Saan kuman anatangkan ti ulo yo. Noan niya ti iparit ming aramidan yo. Di yo aramidan. Wan. Agtalinaid kayo laang dito'y balay, Apong. Wan? Wan. Mira, awang mo ni Apong ija silid na. Anya, napanan namanin nga Anya pa ngay. Rimwar manin Ay, sana balik ko maarumwar basta agsubli adagos. Napamangata nagpido to iti basura na ilako na. So, bagalakay. Masikuran mat ngamin dito'y balay. Iso akanayon arumwar. Igalot tansan. Anya, ay unay kamutan. Apay, ayop nga igalot. Saan kumamat akas na tibagbagam Elmer? Makapaswal. Tungkol nagsaki manay. Aguyak tumanay. Awan pa'y ni Apong lakay. Dual dawan na dinagamay. Napanan na nga ta. Awan mo't kano ije balay dagiti kakabsat ko. Inawagak idaaminan ngam awan ni Apong lakay. Ano? Naatalan sa amat tay. Ay na, saan kumamat Saan man mat at tila ibagbagam, Elmer? Ad-ad-dang agdanagak iti kastang ibagbagam. Intala i-reportan ti panagpukaw na bagay. Ano? I-post mo iti social media. Ibagam amazing. Ay, wanan niya. Sige, mabiit lang ang taalaag ti cellphone ko. Ilmar, ada ka ba? Ha? Ni Apong, addan! Ay, agulay ka. Adam ka doha na si Mangpay. Kita lang Ha? Ni, addamat ngagpaiso kadwa na abakag. Ada kami kunat. Banyak ko kwanyo aya. Umwan kayaw tas ang tenda kamain. Nagdagsain to'y bag to'y kadwa. Intasabden ilalakay. Amun tano asino di kadwa na. Isaw ni Adelaida. Tiagbale na may kadwa nga apong yaw. Ha? Adelaida hanay. Isaw dagiti kabalay kaw. Apo kok ta maysa. Day ta maysa ke isaw ti asawa na. Apong, apay anagisamput kayo iti babae. Katlikay kayo. Nagulimak ka. Sa nagaputala kaya kaun. Kawang karbengak ang mga sawa manain. Napigsapay tiriknak. Ubing pa'y tiriknak. Apong. Ay, nalailmar. Ingka pakanan tay baboy mau. Pakanan mitya daw tapno mabita lumukmag. Parcentay taw no kasar kami kanya Adelaida. Apong, pasit ka di ti panagkabaw yu ti kastangar aramidan niyang. Anya ka ba mga ibagbagam? Nagkalas ti panagsasaaw mo. Ay, ikwa. Lakay kayo ngaminan, Apong. Saanin ang masapol ang mga sawa kayo. Ay, anyat mabalin ko nga ay. Ket agayatak pa'y nga rod. Enjoy life ko na da nga rod. Winang. Ikasar ko ni Adelaida. Tapno legal ti panagden namay.
Uray, wala nga manok ti sagana. Apong, sinaan nyo kit din ni Nana Adelaida. Ay, sana si kate masuraw. Apo ko kalaang. Iso di nakman pagpungtutag. Nana, lakayan ni apong ko. Apay nga iso ti kinayat yo. Uray lakay, no saan pa'y amatay, mayat lata. Ay, kumatalmanan. Ay, unay mo to'y apatungan. Basta kastoy nga oras, gumatol. Nagamaman nyo kini apong ko, Nana. Kaya ijay sirok ti salamagi. Ha? Ay, naasyanak mo't ngamin kankwana. Takayat na kanaw, ti maadaan iti anak. Ay, anya mo daytoy, tagumatilmanan. Apay, anyat kudkudo nyo di tapatong nyo. Ayan, Nana. Adda nga ron nagatal. Sigud mo kit ding agat-gatal daytoy, Basta agapuak iti siyar. Gumatal-matal. Sige, taynak masahiyan ni darling kao arosauro. Agay, adanadlaw mo kanya paong. No siya ka adda. Ha? Anya day tangay. Manipod adda dito'y balay ni Nana Adelaida ka sa maarum-rumwaray. Isong adda mo pagsayatan ti panangasawa nan. Ngam adda nadlaw ko itinobya na. Kasla maikulkulang no daduma. Ken agsasaungag may maysa. Gagangay di tao day ta ha? Oray siyak mo ano daduma. Adda mo't tay chimpong agsasawa ag may mesa. Diyan mo malapdan tingiwa kong agsaw no maminsan nyaw. Nga uri awang kadwa. Sa bali ni Nana Adelaida, lakay. Ay, jak kayat ti panangasawa ni Apong. Papanawon tan di babae. Tan, kakaiso na si Ming po ni Apong manipod na kinubya. Ay, adayo ti riknak iti daydi abakag. Kagangay na, tada mo pala am-amaw. May ruwam kanto Sige Apong, no kaya yung tiyag kasar, di suportarang kayaw. Ay, agpay sa oil bar. Wen, no kaya yo ako na yung na jedo amanok asagana yaw. Anayin tayo talaw. Ay, huwin na. Ay, na. Ay, tulagan tayo kumantik ka sa armay. Saan mo't sa kayat ni Mayra mga asawa ak. Sakti makamu ko ni Mayra apaw. Ibagam ti agpaysaw. Di ka gliba. Hala, Agpay sumat di bagbag. Elmer, agap-apan samot da Apong kini Nana Adelaida. bayan. Pasatag partner dayta. Bayam nga gapadasag paminsan. Kanungay akin nabil da. Lakayin niya apaw. Di nan makabil ni Nana Adelaida. Nakapsutin niya apaw. Tiri-tiri, tupay tatangad mo. Ay, saan ka di akastahan ay. Anya nga tayo ti pag-apaan da. Umay kakidain. Bayam idang nga gapa. Gagangay lang ti partner dayta. Basol mo, babaero. Ay, dajay ay. Apay tinong panakhanay. Kunak matasar dengan naktawan basol ko. Agayan maya, pangagtupa ka. Hanyat basol ko. Damagan pa lang, tinakaw mo ti kwarta kaya sirop ti lababaw. Inalamami na kinabaknag ko. Insugat na kaya napimpintas nga betisya. Anya day ta nasasawam. Umay ka man! Nakbakala na haday. Elmer, agriin ka. Elmer! Apay aya.
Daapong kanana Adelaida, agap apadang. Nya. Ingka nawang nida, darasang. Ay! Ibatam ni Apaw! Umay ka man man! Hindi na bagay na tadya makangay sa Napik siya kagayam, Nagturong mo iti kusinan. Ay, tumaray kayo na, Apaw. Mapangkay tiyan ni Mayra. Uwain ulmar. Nay ko. Apa nga, pinarsada ti kaldiraw. Ay, nagsakit ti ulo ko napunta. Siya! Tirina! Dito ilobong nga! Siya! Ti kabaknangan dito ilobong nga! Apa nga, nagsalamot tayo. Delikado ganda tabakay. Padan sa kurang na. Ha? Di ka kayo manlangan! Ala. Bagtit kayo amin at ang tao nito! Pagyaman na. Manawain. Isara ka dagos tirinaw. Anya nga'y, dandani tayo na isagmak amin nun, Apong. Tila isang sangpo yung amin dito'y balay. Ay, suray Apaw. Jak mo amaw, ngagbagtit gayam, dadya babae. May sakamot, Elmer. Kinunsintim ti kaadda dayja a babae dito'y balay. Pasensya ka na bagay. Di ka gungitain. Sana bali at apimanawan. Sorry, bagay. Kabayatan ti panangungungat ko kada Elmer kan apong ko. Igid-gidan damat ti panagkid-kid daw da iti pamakawan. Katita nakapsutan niya apong ko kat saan una yan na makapagna. Alakastan ti pagayam mo, Mayra. Ipatag tayo dagiti naganak wenno apong tayo. Numaminsan gagangayan kadakwad at agbalin na dagulit tapasat ti panagbaket ken panaglakay dadayta. Ngam saan kumaaday ta ti panggapwan tayo amangunget wenno mangbugkaw kadakwada. Awawatan tayo ida tadumtang to ti tiyempo alumakay ken bumaket tayo tumet. Ala papagayam di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Mayra. Dito'y drama tayo. Manang Bianang! In your nose para ti script kan drama ti pagayam yo JENA ALMOITE. Agyaman kami kat God bless kada kayo. Amen.